Nomandumane edumeza izweni isihlahla somdlebe nondela msimba bejempeje mfaso nempahla ihliziyo zamadoda ibomvu nabasethethe nabasenyimba nemkhonto okwazi igazi ndaba ikhalamas dictionary ndaba zadidi umndeni ngalunywa nje ngaphethe ngathi ngiyakha wafuhlika ngathi ngiyafulela kwaneta siqugula mdala ohlala emoshali ichiya umtolo maganga uthi ungakufuleka indlela embohlana ngiyakhuleka kunina nonke ngikhuleka kuwe wona obukayo ukhehlelezike lo okhulumayo eintabeni zaseThekwini everelem lapha engikhona ongami WhatsApp njengamanje okungenzeka ukuthi le nkulumo izakusiza noma uzawufisa ukuthi usondele eduze kimi. Inamba yami ongangifonela noma uWhatsApp kuyo ithi 071 130 13808 noma uthi 072 1234 976. Manqeni njalo futhi ukuthi uthi 066 00 26633 noma ungashaya futhi ethi 063 051 7641. Bafowethu, let me declare this. If uze esigodlweni, don't come with any excitement yokuthi ukhehleleze umkhonto wesizwe. Mangise esigodlweni, we don't talk about political parties. Sikhuluma ngokusiza wena. Ngoba akekho engeke ngimsize masiza la. Esigodlweni nguhulumeni ngisiza wonke umuntu, ngisevisa wonke umuntu. There is this question that keeps on coming. Ethi Dokotela, please talk about this topic. We really want you to go deeper kuyona. Lo mbuzo obuzwe ilobhuti uthi Dokotela, ngibuya endaweni okuthiwa iseTanzania. Ngiyolanda into yemali. Ngempela ikhona yini into okuthiwa into yemali. Today, Butwami, come, I want to respond on that. Into yemali ikhona, yebo ikhona. Kungenzeka uyinyanga ufuna into yemali abantu abasangena esigodlweni noma bayangena. Kodwa mabengena esigodlweni abakhokhi imali bayayithatha imithi yakho iyasiza kakhulu. Kodwa uthola ukuthi abasayenzi lento okufanele bayenze bakukhokhela imali. Yini ke le edala lokho? Number 1, kuyenzeka ukuthi endaweni la nikhona nilapha khona nilapha no30 laba bantu abawu10 noma abawu5 banayo into yemali wena ushoda ngento yemali. Ukhona omunye umuntu othi mina nginedlozi lami nje straight liyanginika imali. Yebo lizokunika phela idlozi kodwa kuyafuneka ukuthi kwesinye isikhathi ukubuye ube nezinto oyisebenzisayo, hayi ezawubulala abantu, hayi ezifuna igazi. Kodwa uma siyikhuluma lento deep, vele mawuzothola into yemali noma into yokuthi uphakame, zikhona izinto esingeke siyikhulume la phambi kwamakhemela ezizawudinga ukuthi uyisebenzise noma ezizawudinga ukuthi ukusukume nawe uthi uyithinta. Ngizakwenzela isibonelo. Kukhona umuntu othi mayithinta umoya uyizwe ukuthi le ndoda iyathinta, ithinta ithunya iseyithunyweni. Uyizwe enye indoda mayithinta uyizwe ukuthi le ndoda iyathinta kodwa lento ayihambi yodwa. Omunye umuntu athi angithandi ukuya kuloyo muntu ngoba lo muntu uzohamba athwebule mina. Ayikho lento ukuthi umuntu angakuthwebula. In fact siyamthanda umuntu onjalo ngoba akageji lutho. Ukhuculula yonke into nokufihla ngaphansi kwacarpet kodwa kusuke kukhona into asuke seyiedile noma isebenzisa. Asingabaleki ke lapha ngoba bengisahamba nomuntu othi ufuna into yemali. Ebuzo omnye umuntu ethi uma ngiyisangoma noma ngiyinyanga lento yemali ngiyenze njani? Into engivuka ebusuku ngiyikhulumise noma into engiyifaka emzimbeni noma into engiyigcina endlini noma into engiyitshala phansi. Ziningi izinto zemali. Ikhona into esikunika yona sithi ithatha uyoyitshala lesi isihlahla sakho oyohlala njalo usinakekela. Wenze sure ukuthi usithela ubisi, usithela ijuice, usithela yonke into. Lesi sihlahla hayi ukuthi kuzawumila imali. Kodwa lesi sihlahla uyakhuluma kungenzeka ukukhuluma ngo12 emini noma kanye ngesonto ebusuku. Isikhathi esiningi mawunomuzi esinungwini siyasithi usitshale emva kwendlu la ozawenza khona igarden yakho encane bese wenze sure ukuthi no garden boy akangeni kulesi sihlahla. Lesi sihlahla masawuthreatwa sitreatwa ifirst born noma ilast born.
okuyiyona ehlala isithelela njalo ngaso sonke isikhathi. Bese sithi lesi sihlahla wena makwenzekile ufuna ukuyosithelela amanzi, sithelele mawubuya kumuntu wesifazane, mawubuya kumama lapha ungagezile. Kodwa bese ufika lesihlahla usithelele phela umama, umuntu wesifazane noma umuntu wesilisa manje uzawubamba inkonzo yasekamereni engagezi. Leyo nto kuyinhlanhla mawukuthi awukho esikhathini, especially mawuzawubamba inkonzo yasekamereni uyibambe kakhulu nalomuntu onesiphiwo noma unalomuntu wanabantu abadala abagezekile, lo muntu ongahlupheki kakhulu oyinakayo izinto zakhe zesintu noma phecelezi isangoma noma inyanga. Labo bantu bagezekile. Angikhulumi ngale nyanga ozothi mawufika kuyona ithola ihluphekela noma ingcolele, loyo muntu usuke nesigcwaqo udlulisela imflathelo, uphatha imithi emibi yokubulala, umbona ngokungcola, ngokuhambele ngisizinto, ngokwenza izinto ezingasile, ngokudakwaza lale phansi. Lelo dlozi lakhe selijikile, selisukile. Into yemali ke ayizwani nomuntu obulalayo. Into yemali ayizwani nomuntu othanda asusa uchuke bese khipha inkabi, ngoba phela leya nto ifuna ukusebenza nomuntu oclean, ohlala ngaso sonke isikhathi ehlala ngaso sonke isikhathi inhliziyo yakhe ivulekile noma isandla sakhe sipha kakhulu. Akafuneki umuntu wesifazane othanda ukukhipha izinkabi adedele inkabi. Mawuzazi ukuthi umuntu onjalo, ngiyacela mawami, ngiyacela bhuti wami ungasondeli kimi ngoba leyo nto ayimthandi umuntu onjalo. Ukhumbule phela lento yemali ihambisana kakhulu nedlozi lasekhaya komalume. Lento uthi mawuyenza qala impepho iyagaywa, igayo ibe impuphu, ithi mayigayo ibe impuphu bese ihlanganiswa nalesilwane. Kwesinye isikhathi bese sikutshela sithi lento uzayifaka la emzimbeni wakho. Kuyenzeka ke lento ithi mayingena emzimbeni yakho kwesinye isikhathi ikubhocobalise noma ikugulise. Kuyasho ukuthi kusuke sekungena amadoda ayiwona azophatha. Awusaphili kulomhlaba osuke thina sesiphila kuwona, kodwa usuke sewuphila emhlabeni wakho wedwa lapho okunemithetho osuphila phansi kwayo. Woqala umthetho ithi lento wena usahambisani negazi noma wena awusatholakali lapho okubulawa khona abantu. Okwesibili, number 2, wena usangeni phela emoshali. Ayizwani nomuntu ohamba ucheck isidumbu angene emoshali bese wena ungena emafrijini, iyathutha lento bese iyahamba. Wena awusatholakali la okuthiwa wena inkomo mayibulawa noma wena ubone igazi noma into ifa kuphuma leli gazi, ngoba ayizwani nento naleyo nto. Bese siqhubeke siye phambili, sikhuluma ngento yemali. Ijulile ke lento ngoba okunye ngeke kwenzeke ukuthinte, okunye ngizakuthinta. Kukhona amadoda aseshintshile, aselala namanye amadoda. Khona lamantombazana aseshintshile, aselala namanye amantombazana. Ikhona ke la ehamba ngama categories, la uthola ukuthi singena kuleso sigaba lapho sekuthiwa no, siyakunika webhuti lento, kodwa masikunika le bhuti lento wena uhlanya lokuqala ozawuhlangana nalo uyawulibamba ulale nalo. Yazi mawuhlangana nalo luhlanya kufanele uthi mawulala nalo luhlanya ulale nalo impela, ungabe siyatshela umuntu lento uthi mawuyivusele ngaso sonke isikhathi ubambe lo luhlanya ulale nalo. Mawuqeda kulala nalo luhlanya bese uyayiphuza lento logologo, uphuze wonke unjalo lobizakho. Uthi mawuphuza lobizakho kufanele ke lapho ube nomngane wakho omthemba kakhulu ozawuthatha ngemoto bese iyogcina noma usuphuzile usudakiwe, ngoba ngalesikhathi uqala ushintsha udakwa lento iyaphakama bese iyavuka iyakhuluma. Lapho ke kunamaqiniso owakhiphayo. Makukuthi umuntu onabantu abadala iyaqala iyabhonga lento iyakhuluma. Ngiyaye ngithi mina ngiyithandisisi ke le esithi thina nakhu inyoka, ithathe le nyoka ngoba le nyoka iyajika, ihamba ijike ngoba ihlupha la komakhelwane. Mawuhlala eduze nakomakhelwane, omakhelwane bashona njalo ngoba phela le nyoka isifuna ukusebenza khona la endaweni. Angiyithandisisi ke leyo nto. Ungayithandi into ezawuhlumeza abantu ngokuthi babulale. Kodwa ke bese sithi thina unale enye esithi ithathe lento ube siyoyitshala endleleni la kuhamba khona abantu abaningi, kodwa uyitshali nje awumani uyitshale. Kumele uthole umngane wakho noma uthole unkosikazi noma uthole umfazi noma uthole intombi eyofika ikusike noma ikulimaze, kuphophoma igazi lakho eliningi bese lingena kulento. Angithi phela wena uyithanda ukuthi lento phela idlela abantu ekhaya, kodwa ufuna lento isebenze ngaleli gazi lakho. Kufuna njalo once after 6 months bese uyayisika, uzwe ubuhlungu, ungajovile, ungaphuzanga amaphilisi, ungezanga ini, kodwa uzwe ubuhlungu bese fika lo muntu akusike noma akugwaze kabuhlungu endaweni ecashile. Maliphuma leli gazi liphophoma kakhulu lingena kulento iyadla lapho ke bese iyayithatha lento yoyibeka. Ibese bakhona le esisithi thina cha
kungcono ukuzwa ubuhlungu enhlizweni ukhipha imali enkulu uzwa ubuhlungu enhlizweni ngoba ngalesikhathi isacrifice inhliziyo izwa ubuhlungu kakhulu lento iyaqala iyaconnecta nawe ngoba ngisho ungezwa ubuhlungu usikiwe that thing connects with you kunale la uthi wena ufuna ukucontrol amandla afuna ukuba kuwe icontroleke kukhona ke enye ethi wena nenyama uyohlukana ungabusayidla inyama uhlukane nenyama kanti kukhona enye ke esefashionini la esiyilande ngorongoza okunesilwane sakhona iphangolini yakhona sayithatha sayihlanganisa nesadaweni sesifazane le ethi dila ngeinsimbi ujima impela wena ukhuthalela ukujima insimbi that is why kwesinye isikhathi abanye abantu manje babona beyigora hayi ngoba bayigora kodwa kukhona into esebenzayo hayi ngoba befuna ukuya isigora efuna ukuba ibounce noma efuna ukuba yini kodwa kukhona into asebenza ngayo impilo yakho uyibona ishintsha ingoba ikhona into bese umbuzo wami uthi lo oyisigora sacrifice yakhe in sacrifice number 1 ugqilazeke insimbini sacrifice number 2 induku ayisasebenzi kahle isikhathi esiningi induku iyawa ingasasebenzi kahle noma umuntu wesifazane isikhathi esiningi masakalala naye wenza into enye ehlukile engiyokuxoxela yilini langa mawufika esigodlweni uthi yini yena yenzayo nomuntu wesifazane cha akalali nenye indoda cha kodwa kukhona okunye okuhlukile ke manje akwenzayo okujule ngalendlela eyisimangaliso esikhulu kunomuntu othola ukuthi uphuma euniversity ngenhlanhla uphunyelwe imali zabazali noma uphunyelwa imali kaRafu othi mina sengifuna ukuthatha lento mangiyithatha lento ngisemncane ngingayithatha kanjani uma uyintombazane siyayisikhethe sithi siyokwenzela umshado ebusuku ngo2 o'clock ekseni sikwenzele umshado sikwenze empophomeni bese sikushadisa nosobaba sithi wena niyobamba umshado cha hayi ukuthi izawuphuma uyibone kodwa kukhona indlela umshado esiwenza khona bese sithi njengoba unemali engaka thenga iring le ring bese kukhona into esiyakhaya encane bese sithi wena iqokise wena uyigqokise lento bese uyigqokisa bese sithi lento yitshingi ihambe namanzi nale ring yakho ebizayo hambe namanzi bese sithi ebusuku ikhona into azawufika ungathuki kungenzeka ifike ngephupho noma kungenzeka ifike angathi uhleli ungathuki phela izabe seyizewe kuwe phela uyobuyilandile kwesisikhathi omunye umuntu yazi kunabantu abasaba isigubhu yisona that is the shortest card i-shortest card oyithathayo engathusi engenzini phela mase unamla esigodlweni mawufika kimi sixoxa yonke into siyixoxa sikhiphelana amaqiniso ngikubuza ukuthi wakwabulala yini bese uthi wena cha ngangabulala noma cha ngikaze ngibulala noma yebo ngakabulala bese ngithi lalela into esiyawufuna ukuthi isebenze ngawe siqale sihlole sithi wena into esiyawufuna ukuthi isebenze ngawe nayi phela ikhona enye ethi induku le nduku ayithintwa umuntu wesifazane noma le nduku ayithintwa umuntu osewathinta izandla umuntu ngokufa ayithintwa lento mawuloku ngizwile ngiloko ngiqalile ayizwani negazi kanti khona ke le ebaluleke kakhulu kodwa iyaluma la kumaxabiso kodwa ke leyo uyigade ngoba ungagcina uyisangoma noma ungagcina uyinyanga isebenza kakhulu ngabantu abadala uma kini kwakunomuntu owayekade eyinyanga noma isangoma automatically leso sikhwama sesivuka kuwe ngoba iyabavusa labantu abadala lena ke esiyenzayo sithi alingashoni ilanga ungayiphuzanga le Coca-Cola ngoba kukhona into engikwenzela yona mangikwenzela yona ngikunika nje ngesigujana esikhudlanyana esithe ukubancane bese ngithi lento le uthi mawuza kimi uze nalento okuthiwa ilemonade le ngathi ilamula le baba kakhulu bese mangifika khona ngizayifaka lento amafutha ami ngwafaka mangiwaconise bese ngithi kanye ngosuku noma kanye ungadlula 3 days uyithi phohlo khona bese uyiphuze uzozwa khona into esuka isibhonga la kuwe isikhathi esiningi leyo nto sinika bebefundisi noma sinika abaprofiti noma sinika izinyanga umuntu mayisethi ngifuna ukuzoyithatha lento ngiphakame bese sithi wena usakhuluma kakhulu wena seyavala umlomo amandla abantu babekhuluma ngamandla sewuyawuvala lo mlomo wakho ngoba isikhathi esiningi ithi mayiqala lento ikuvusela labantu noma ikuvusela lezitha ene kumele kube nento eyodwa oyenzayo eyomangaza umphakathi noma into eyodwa eyonza ukuthi lezitha zivuka abantu babevuka sewuyaqala uyahlonishwa ngeke bakuthinte bawugcina ngokukhonkotha nje kuphela bengakuthinti ngeke ngathi kuwe into yemali khona yini khehlelezi into yemali uyathanda uthandi ngisho uhlanga mawufuna ukuthi sikuteste ngalo uhlanga lwemali lukhona uyathanda uthandi hayi ukuthi imali izawuza kuwe uyivukisa ikhona isilekelela
kulento sukuyenza mawujola leyo ndoda ngeke ingenzeke ingakuniki leyo mali dark or blue yokunika leyo ndoda leyo mali mawuyindoda nakho futhi uthandana nomama omdala noma uthandana nomuntu onayo imali ngeke angakuniki leyo mali uyokunika ihlanga lemali likhona into yemali ikhona into ekhulumayo straight uyikhulumisa ikhona kufana nento ukuthi makuthiwa sesiyablasta manje siyakublastela imali siyichithe khona endaweni esemnyameni siyakwenza lokho sikwenzele kodwa idinga indoda evalela idinga umuntu onesibindi hayi igazi yeka lokho kuyifashion endala omkhulu la ababesebenzisa igazi besebenzisa izinto njengamanje akusekho lokho okwamanje sikutshele sithi hayi mawuthweni uzokhathalela ukuthi nje ulokumthintile ukukhathalela nje lokuvula amathanga akunankinga siyokunika mawufuna lokuthi lokuvulile imilenze uyivulile nje umnikile umuntu kodwa siyobe sesiyisebenzile lento yakho bese sithi hayi sekunjalo ngithe mina uzangithola njalo ngolesihlanu uyongithola lapha eGoli 379 Mbilikicane mawufuna ukuhlola over the phone ngiyakushayela umhlahlu kodwa ungasabi ukuthi uzawukhokha 2500 mawufuna ngikuthintele efonini uthi uza kumina uze sewazi ukuthi Khehlelezi nansi into kade ngifuna ukuthi mina unginike yona ngizothatha lento anginankinga 2500 rand kodwa mawuzohlola la ekhaya 500 rand Monday Tuesday Wednesday noLwesine ngisuke ngikhona la eThekwini everele mila uyongithola khona ngaso sonke isikhathi ngifonele wena ukhulume nami kuWhatsApp usho ukuthi Khehlelezi ngifuna kuyo lama products wami uzowakhorwela inamba ngiyibizile noma yizo lezi ezibhalwe la mina ngiyokubona mawuke wangiphupha ebusuku gijimuze kumina kuyashoda into yakho uzoyithola kimi kulendile mawungasabi nje ukukhokha kuKhehlelezi ungasabi ukude sondela eduze sixoxe ngiyabonga